fiesta, quería, bueno, darlle a benvida a tres novos músicos que tenemos na banda, que son Manuel, Patri e o máis pequeniño, que é Gabriel, que estamos escoltados. Esperamos que les gustase o concerto, nos despedimos con la conga del Fuego Nuevo, con agar a todos. Foi un
un vals.